Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Ibni Abdillah. Hari Karim Paladasa, yuk jadi bagian dari SMP Pasundan Rancaekek di program Tahpizd. Teman-teman, kemudian nanti kelas program Tahpizd kalian yang di dalamnya ada apa aja sih? Muhammad Ibni Abdillah wa yaqa Muhammad Ibni Abdillah wa yaqa Kita lihat kelas lainnya bersama Penerimaan. alaika qubbatul qadrat tujahid fi sabilillah alaika Ini bagi salah satu kelas dari kelas Tahpizd SMP Pasundan Rancaekek. Teman-teman kita dari kelas Tahpizd mau melaksanakan sholat Khuhus nih. Kalian yuk. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ini lagi kelas Ibni Tahpizd, kelas 8. Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi'hum min ad-dambi wa ghafaru dhunubahum wa sammi'hum min ad-dambi wa ghafaru dhunubahum. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, ya Rasulullah. صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى Aku tunggu ya.